Whaatalo whaatu sua whamanmalo Yesu Keriso. Ia le ngata fo ilia whaatalo whaatu I paanga uma a le Given Life Ministries. Lo whapeona mafuta mai so se tafo le lalulangi. Whaatalo whaatu sua whamanmalo Yesu Keriso. Tatu talo. Le tōna mātou te māla, mātou sauni e vangavangai lau upu, mātou te whaasoa, mātou vaai. Te māwala au ilo wanganga pa ia o oe le whaia o ngā sili, o oe le whaia o ngā poto, o oe na e tausia o aua fionga, e le malamalama i le mawhauwhau le tangata ua na o lo wanganga. Lo wanganga, se I whailoa le mana o lau upu, e ala le I le whaalinga whauma ia te oia o a im whaatonu oia te I mātou le nei aso, whaafo I le vi inga, ono le suafo o Yesu Keriso o le mawala au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Viele tu nei tai au. O. Fonofo nei vai aso sa ili le loto ile tua. Ko ma fau po le me le manga o ile tua kala ngo ai ngai foi vai aso. Mai se fo tatu savalinga. Ai ile me pito I silio na tau e o mal terminei. Lau ke iloa o le miliono Cristiano na tu tele mala mai. O ngai la kako ka ki le la kako mala mai ngai. Amen. Lot of Christian la to tele malama le tulafono le atua. Ma le alofo le atua. Up until now, la lave confused to lua le. You can tell la lave fi now le tulafono ma le lof tu no o ye sao le langi. La lave confused fo ile au ongo tu spaia. Po feo me ye sao. Ai kalia Yesu ke kausi per tulafono. O le sila ngai o la lave kausi tulafono. Ona faliu la ia faila vaenga la lo kosia kula fongo o ko o se oli. E faliu la vaenga la faila vaenga la le o ko la ngai ko kosia kula fongo ma ko fa la inga. O le ala le lo po fe o se oli. O ye sao o ye le sao. O la lo kuma. A su ese agent because sealing a vavelang recruiting o se oli. O le e kalesia. Na ngofo ala skirisianga o kokongo le loku langa lai quiet kunga. La ngofo pongisa ya le lo. Up until now, lava confused le kalesia. I was stir le atu lunga lo loto nei vai aso san ko fo e fai kalkula fongo le lof kunga. Fa mamalama yo tangata. Fa mamalama yo tangata le ese esengo lo lofa ma le tulafono na vatu. So you guys help me out this morning. When you hungry, la mai le tu artali mortato ni tai au a. Amen. O le tulafono, le la tu vatu mo morfa vai. O ese mai ia na kopior me le fa ke ala ngalo ka ko lo Ten Commandments. Ka ko lo mal tulafono ave le tua. Ina ua fai ele tua atamu ma eva ile amatanga. Le aise tulafono. Tasel kulafono fai ai. Au ke aile la au. Nge ike I wulu I loa le leima leanga. I'll come back to that verse. O leanga salala. Ono watato I loa le leima leanga. To te loa ta maititi na whanau mena nafi. Peke kukele ngoa ai luma. E mama lava va e ta maititi. Asea, lai innocent. Lima loka usangal kam kiki. Le mawhainga e koe kukele ngoa ai luma. Asea, la no laua iai le tulafono. Mele nana foi mai le tala Paulo. O le tulafono foi mai wa maua e le anga sala le ava noa po le tonga fiti le tulafono. You start to see that? Se au mai ngā pati wha molmoli. Bring them masowi. Come pati. Yeah. Hey, everyone meet pati. Sowi, stand here. O le tamatiti lea, o ire la tau iloa ai, o feo ka miki ia au ki alu se oli. I'm going to explain this too. O le tamatiti lea, le innocent. Na te le iloa le meta o le pepelo. Le na fai le tua ia atama eva, au e tirua aide la au ne iloa le leima leanga, o ka miki le ngake le iloa le leima leanga. Pe kukele ngoa ai lumar ka ngake le iloa le leima leanga, lai innocent. A oti la le tamatiti le se tulou. E sao le langi langa laele i eise tulafono. O le taimi ana fai ele tina. Stand up, Papa. Stand up, Zoe. Can you help her out? O ilo mer camera ia.
O le taimi ana I loa ai e sau I le pepelo. Whailonti nā, au e te ai le kuki. Right? Tau whiri. Na whailonti nā, au e te ai le kuki. Lea lau I loa e saui, ia lea. E se le ai le kuki. O na whai maina tala tuspa ia, wai loa e leanga sala lea wanoa le tonga fiti. Sau lola I o leanga sala a mai le fefe. O le tonga fiti. O na pepelo lola I o saui. I le tulafono. A oti la saui. E alu I se oli. Leanga laua I loa le leima leanga. A ole ngei lava e fight le kalesia I kulafongo. This is the whole point of sawa Yesu. Now we see le mena sawa Yesu. Na faile atu e atama eva awanga I lole leanga le lole le leima leanga. Lawa I loa e sowi le leima leanga. When she died, for meditala tu spa ia woti ono le tulafono. Ona wa maua le tulafono le ava noa. Ea, lana toga fiti. Lawa I loa a fefe sowi e pepelo. Fomeno tala Paulo o la ua maua lea. Wa maua lea nga sala le tonga fiti I le tulafono. Then he bring fear. Mai lola ia le tulafono, mai lola ia ele nga sala. Le fefe, mea lana nga o ai nga aire keke, pepelo lo sowi. La what? Soni tulafono. This guy, innocent. Na tele I los tulafono. Mele nana foi mertala Paulo. Ai o tele I los tulafono no o wala. Ai no wo o mer tulafono, wo woti. Ai sea, kam kiki lea. La eola. A o tila pati. Il gaming e si tulo. Sa langi nang la innocent. A o kiki lea. Na fai longi nga au ke pelo. A se lo la so I mai kula fongo nga. Ai sea, la wai lo le leima leanga. Poti onor tu la fono. E tau valia tu la fono. O le tu la fono. Le ima se sio ka ko usia kula fono la wala nga ka ke lofa ya te sinta. E tato tele tausia le tu la fono na tato te lofa I le tua. No. Ko ke lo me, ko ke lo ka usia for kula fono la wala nga ko ke lofa malo. Right? E ala ko usia kula fongo la ko ke fefe ile pasalanga. Consequence. Me foi la nana le na tausia tanga tor thing to wile tu la fono ona fefe ile to sao le tua. La to tele tausia ona alolofa ile tua. But that's not the way God wants. Na mana ole tua te tausi le tu la fono ona te alofa ya te ia. So that's the whole point. Mena na mana o ile tua e fai tau si le tangata le tulafono. Na sui e Yesu sa paki, na sui. Ne umo ko nga vaku le verse. To te lo le tulafono. This is one of the most Anton mo tau falong so ke no fai ako se fa winga inga ka kuspa ia. And I'm probably say that again. O to si ala utala no idei. Tu sia pito I sili ona whauinga se le kalesia. O le matai o e lima. La e tala noa I Yesu foi mai e lea. E le ai se vai ngor tulafono ma vai se ona whaatau ina me uma. Lot of people misquotes that. E whaonga e tau sia le tulafono. Le la tatou wo iei nei. Amen. O le tulafono, se I whamatala mo whaapupu. O le tulafono na whamertala le tuspa ia na au mai e tai tama. E ka ia ke oi. Kalanga Paulo. Piskaka nga uolo lima. O aile uolo lima. Uo tulafongo. Ka ia whapea. Se I e mo le ola. O nga ele koe vai ele o tulafongo. Ai kako kere kalangoa mo tulafongo. Mo ila tau uma o whaola inga makangaka le ngei. Kolu aku si o ke recommendinga o te whaitaua. Auanga e aru fai kau ke ngese pe ke aru fai kau ku se kieru ka ngieru mo iskusi without reading these 3 books. O le tusia ayo ane fai le te mai mo mai afia a matalo fi Lord fautanga read the book of John.
Whamatala mai who Jesus is. Mai ia o le atua. A umana e whaitau la ia le tusi ala ngā luenga la o apostolo. Ma le tusi lona tolu, the book of Romans explained the gospel perfectly. Ma kua i a koa le whamakalanga. O le mea la le tupu, e waku ka ngaka oko marika mai mea kusia loma la fia iai, e kia i a koa le context o le tusi. A le kusia loma, e le kusia ngi maka upu. Kasi a le kusia loma mai le amakanga maka kusi mo mosa yori, it's a one whole letter. O nga vai lola ia ai. Ele au kaka yung fai kusi pa ia, vai lola ia. Ai fai kau ala le kusia ai, kusia loma. Kango e fai kau a koa kusi pole ani mele fai mai roma. And you will see the points. O le kene lau ka ngaka, wala van maka upa kasi mai, o ia le fai mai po, e le fai kau roma. So now you quote out of context. Wai se si walu whauinga se lau kala. E se lau kala whai aku, the whole thing lua kala ngoi, ai oko mea ngale mea leanga. Ai le uloa le winga ngā lainga e whai ale tala. Whai pēnā fu la tangata. Te la tangata o le whewhesia i kula whongo, le laka kua kala ngoi kula whongo. Amen. Awangi e koe confused, peke ki pinga kula whongo. Right. Amen. Umana la unga Yesu nga unga wha amu ian mātai o limo. Amu iau tau loto mama. Amu iau tau lea. Lau mai loto mawa lalo. Lau mai wha amu ia lea tua. Lai tala noa Yesu leo langa fau le lai ola iei. Ai o maro lalo Yesu. O lai kala ngoa Yesu i ka ngakar kula whongo. Whali ulo Yesu whaitanga maku o kou le. I le taimina la unga Yesu. E le i whaiere whengi o fau. Whaile ulo Yesu, whaile tala le whaibu sumar fitu. A Yesu kusia ma kai o lima sumar fiku. Whamai tala Yesu. Aua nei o tau manatu o usau e tatalaina le tulafono pole au perfeta. O te rei sau e tatalaina ia whaataunuina. Aua e moni whai upura lea. O te whai atu ia te outou, e mawai atu le langi ma laulangi. Ai le mawai atu lava se iota po sina fasi mata i tusi o le tulafono se ia taunu umea uma. Ko a kele laka ngaka. O mai lo quote the verse le mai Kevin. Vai vai ai. Lei se vai ngor tulafono e mawai. Se o ngai umang whakaungu. They have no idea le e la kere fai kau o manga le context o le kusi. O le tau Yesu e kau ka ngaka ngei. After the whole law, you need a savior. Mena na fa matala Yesu, le se me ma vai se yonga fa kau me uma e o mar terminei. O la ya o ngar tu la fono. I isi tangata. Now everybody. Le uma o le vai ngana ono le confuse ya tangata. O whamatalanga le Paulo le gospel. Ai whamatala Paulo i, whamatala Yesu, se ia tau nuu mea umma. O lea lae o mara teminei, whamatala tuspa ia, o le tula fono e ta ia te oi. Saurua lau kama mai au e te pepelo. Ai se a, lau ea oa i le ala i le ala i le whaoratanga. O la lae o ngār tula fono. Au ar pepelo, au ar ngoi. O le taimi la maea, talia Yesu a ve mali in whaola. Wola le nganga lana tai tamar tu la fono se yo on faolaina o la o ngar tu la fono for me the law is holy he nga iska ka wala ko for me o ku la fono le nga fa no the law is holy, it's from God. Ai wa mawala le nga sala le tonga fiti le nga kala ngoa ngei le na mawar tonga fiti le e sa we fa ngai God is good, the devil is doing good. O le ala ua maua ele anga sala le ava noa i lea. I le tulafono e advancing ia. O le ala na ta ima ia. Ka ima ia le ala ua maua. O le ala ia o ngar tulafono. Awa o elu whangau. Inga ia o lako maua le tunga monala. Wala o le li. So the law is good. Amen. Whamere tala Yesu i. O le nei o sena te salaina se polo inga tasi au pito I titio nei polo inga ma whapea tu mao au tangata e tā ua ia e au pito I titi le malo le langi. Ha o se ana mao o ai e tā ua ia e sili le malo le langi. O lea lai o mai tangata o wha mai Yesu o au kula whangu. Ha o mele au kala inga. No, that's not the context. O le whauinga ina le nā le whauinga ina e la sofitu ma ma uiova ma le kelo e kalesia le tula whangu. E le o whaikau a ko anga kusi. Ai fai kau na for kusi. Whamerta na tusipa ia. Au wā, o te whai atu ia te autou. Ale sili la autou wa mia tonu.
Just after Jesus talked about the law, he turned around and said, you need a savior. Auna ale siri lau toa mi o tonu tulafono. Ila verse ko kere saul malo langi. Le langa kango Yesu vali leaka. Fa ali leaka fa pingila ko mafo fa ko va ai. To te lor tala tu spir ku sa yopu foi mai ele ai ma se angelu e perfect le va ai le tua. Angelu fa yopu fa fa u suma va. May he find fault, error in his angels. Ava ai le ko ya fo merkala si ulma ko o le angel. On mga ko perfect angel. On va ai le tua, le perfect. Because God, he's perfect. When you keep the law, keep perfect. No one keep the law perfectly. Le to mo faile ki tui, su e kau ngaka. You guys need a savior because you can't keep the law. And then Jesus continued. Famatala Yesu, woto fa protasi, woto fa longo na fai mai na mua, au fa so tangata. Ai se fa so tangata no fa sala e fa msnonga. A o o te fai atu ya te auto, ai se e te fu ilo no uso. Amen. O le ala kala ngoka ngaka ka usingol kula fongo man mangaku, o fa so ngaka ngaka mer ngi fitu se kula uma. Ai mai Yesu, a e ka ya mo leva e kuia. O le ala to mo fa Yesu e tau tangata ne you guys need a savior. Because you can't save yourself with the standard of the law. O le context nga o le kusi langa kusi ai. A o le ngai au mai ka ngaka fa mai, Kevin, fa mai e kausi mea uma langa le ise mea mawai se ilonga uma kula fongo. Se o ngai uma le langi ma lau langi re mawai langa upu. Ngai sa o le lau koutinga, ai se sero fa uinga inga. Ai fai kau fa lalo, lai kala ngoa Yesu mea, you guys need a savior. Mea nga fa mai Yesu, ale siri lala uko wa mio kongu. Langa le kala ngoa, ngai e kwa kula fongo. A file sidi ko ami ko la mi ko la forsa yo la ko sir ko la fon ko ke de saul malo lang which mean ele sao ka ya ele sao fo ya ye forsa yo ilunga la vor ko la fon ko fa solo kala Yesu fo mai wo to fa longo no fa mai na mua au le mo lua la fa peso yo ka o ko mari su finga ilunga mo nga fa ko mo lua. Ai fa markala Yesu, a o te fai atu ya te autou, ai se fa ai atu le fafine ino ua manao iai, ua uma ona muli lua na ia ilona loto. So now Jesus is telling them, hey, the law is not just only sleep with her, the law is like your lust in your eyes, in your heart. Can you do it? No. So now you already in hell. Langa e perfect mai te loe fai o tala Yesu le matai o lava le lima ai wish fai kau me ka kau lalo. Foi mai tala Yesu o le nei. Foi mai ia ato ato ona le lei a o to wa mio. E pe o to tama. Be perfect. Fa ko ai sao le langi. Se isi for lai lungo lo lima perfect. Jesus, fa le verse le. Jesus, fa fenga fulfill the verse there. And make it a kari yang at fau kuang fenga fo. Humble yourself. Allow me tonu na mi tonu. Accept him as Lord and Savior. He's the one that keep it perfect. Olela na tala no Yesu I. Olala ya confused fu kanga kari si kai me ka fa no I. But the book of Romans, Paul explained it really clear point le Yesu. Mai mau penga fa pe umolong fai kau nga ka I fa pe se su e pe ma ka pur kula fongo ngola Yesu er kala Paulo le ngamer kala le vi e ka ko o fa kala ngala le Paulo le la ka fa kala ku le ma ngai ya a ko fia mala malama le gospel. Read the book of Romans. A pau ngal ku se ke fai kau le langal ngai wala vai nga. That's a really big statement. Yeah, at least like sa le lang. Lai saol me la kan kong wai. Ngai lo ngo fongo fo ngai la ngin me ke do isinga ka la ngina ko me o fai. A mangi ka usanga la ke study the book of Romans, study the book of Romans. The gospel. Kala le fa ka ya oi. O fam kala inga la Paulo. Me nga wala ing walu ngai ka ya. O ka uso se me ku se ka ko fa pe pangai. So elo tu si ma o le tu si a Roma fitu. Because Paul explained this from his point of view. Lenta no na Yesu. For my Yesu, e ma faina e tau si le tino.
ai ke wheo le mawhauwhau. Wheo le loto. Whamai e mawhaina e tausia le tulafono i le tino ato otoa i le tino. Ai le mawhaina e tausia lo mawhauwhau. Le lang kalango e foi Paulo. O ofo ia Paulo malang savalinga. Nga mako i strako ia Paulo. Makua fo le kala Paulo lenga whamai le kala Paulo i lunga aku. Whamai o mea ngau mga o e whaiwa ule whaia. O mea o kere i fia iwa o whaia. Ia, e lewa au sisi whaikau lo kuspaia whaikau lo kuspaia. Ro mai whiku. So, lela mai lo kako volunteer. Au wala au tungo lo ingoa. Tau whaiwa lama mona i tangata lai mai mua mai. I le tusia Paulo lea whai tau le tusia Roma e fitu whai upelua tasi. And then I will use you guys. O le nei whai upelua tasi. O le nei ua au iloa pe se tulafono wa ia te au. Pe a au loto atu i le lei e whai ua ia te au le leanga. A wā o te fia i le tulafono le atua tangata tonu ia. Sau ia sue. Come back. I use you as a... So, yeah, o le tulafono le atua. Just hold this up and face around. Yeah, okay. O le tulafono le atua. 10 Commandments. 613 laws in the Old Testament. Le i. Whakainga. Whameta la Paulo. Wa o le tulafono a le atua le tangata tonu. Whamai. A wā wa o i le tulafono ese yo tino. La isau. Wa iei la i le tulafono ese. Tulafono i le tino. Whamai la ia. Wa o i loa le tulafono ese yo tino. O lo o tau le taua i le tulafono le angasala o lo i lo tino. Oi whamai. O lo o tau le taua i le tulafono i lo mawhauwhau. Ainga kam. Oi kama. Le alau e mar tulafono i le mawhauwhau. Amen. Whamai la i o tala Paulo. O ira len kalangoa ngai Yesu. Luku se makaio. Kulafongo ia. O le tulafono i le tua. O le tino ma le mawhauwhau. So mai i. O le tangata lea. E mawhaila na halu i e kausi il sa paki a so umaha. Whapem peikai. E mawhaina e alu e tausi il sa pati. Ala e ke mawhauwhau lau ngā ruenga. La lafo e anga sala. Because o sa pati, te tauna e au ona i le tua. O i lai le mawhauwhau, lea lai strako i Paulo, mai Paulo. O lea lai whike e ngai ko orua lea. E manga o le mawhauwhau i. E kausi kula fongo le tua. Ai, au ngaka i. O lea lava lai whitau i kula fongo i e lua. Lea tala no i e sur mātaio. Lea fo i lai kupu ia Paulo i. E mai Paulo, ui ka whiwhi. O lea lua kula fongo i e kau i so uma. Le tano i Paulo i whai upa lua tolu. Whai mai, ua au i loa tulafono ese i tino, o lo o tau le tau le tulafono le mawhauwhau, ua whai fo i au matangata o tau i tulafono le angasala, i lo o i tino, o le e tau i ale lua lea so uma. O le la kalangor ka kuai. O ila, i le whenga inga tuai. O i, vahanga il maka, o i, ke imne kalangor Paulo, o le kaimi o lea, i le whenga kuai, o le i ola le anganga. Le whenga ngo i Yesu, fo mai ke kausi kula fongo i aioki o i. O le te lua le i momoe martangata ale wang sala loto. Tamai. O le ke le ia, ke le i komitinga. Ale wa ang sala i. Ia pe ke le ia, ke le i mawhauwhau inga foi. Ale wa e whai i. Ia le tulafono la lea lea tua, le ka mawhai i. E kip le kula fongo lea. Ai le mawhai. Lea lai kau le lua lea i ke mi uma. Whamai leo kala Paulo. O ai e la vea ai mai ake au. Amene. O ai la la. Mai Paulo. Ngau mangao e whaile me lef. Mai kala Paulo. Ke mangao. Whai kau lalo ifo. Whamai tala Paulo. Awe. O au le tangata malaia. O ai se la vea ai mai ake au le tino le neoti. Now Paul's asking a question. O ai la fiso swangi anga ia. Kausi kula fongo. Lango lunga aku whamai Paulo, o menga o mga o whaiwa ule whaia. O ai la vea ia ke oi. From keeping the law. Amen. Let Paul answer the whole
the whole scenario for mena fai pelua lima. O te whaafetai lava I le atua, a wā o Yesu ke riso le tātou wali o le nei foi, o au nei lava o te au nei le tulafono a le atua I lo mawhauwhau, a o le tulafono le angasala I lo tino. For mai Paulo, o I, e fia au nei le atua. A o le whaafika auri I. Le ala kele le mga o le mawhauwhau o Paulo, o ke fia mea mo le atua. Ai a vea I mwhaafika auri. Now she's a blessing, but tulafono. Ala mai Paulo, o ke fia au mai I le kulafongo le atua kausi. A o le whaafika auri I. O le ala ngofe kongo Paulo. Le ala mai Paulo, o ila la vea I mai kia. Ngaka ele ngā orfi ngā oiska ngaka. A o kusipa ia, e wha solo I lisi whai upunga I lumaku. Continue na lo fai kau fai upe valu. Ngā lai kani elo e Paulo le fisili, o ai e kani ele melea. O ai e fisoso hangi a Paulo le melea. Ele I ngaka I re kusi a Paulo wha pea, ia ngaka ilo I ngā. Ai ene maka upe valu ngai lumaku. Kali e iloa Paulo, fa mele tala Paulo. Ia sau nei. Nei. Ti nei. Ia ku iti nei. Fa mele tala Paulo I. Fa mai a ua maua. Fa mele tala valu. O le nei ua le ai se fa asala ye o ya ke riso. Amen. O ele sa vali I le tino ai la le anganga, a wā o le tulafono le anganga wa ia ke riso, Yesu, ua tu sau noa mai lea ia te au nei le tulafono le angasala ma le oti. Le ala wa I le skulafongo le wa I, le kalango I Paulo. Kulafongo ia, si vāra ko rua lea. O lenga fesini ngai a Paulo nkusi e fiku. O ai e ala vea I mei kia ur kausinga o, ke wau le sao langi. Ai mai Paulo whaafekai le kulafongo lea. So lea la tulafono la lea. Lea la ua mai nei e Yesu le tulafono lea. E la vea ia o e mar kulafongo lai o. Wakau mo mai la le aka mangingo nen kau valia. O lenga kali e Paulo I. Fa mai le tala Paulo. E le mawhai e lau vaenga ia. O I la o whawhitauri le tupu teimi nei. Ona e le awa onga. I have to name the church. Sorry guys. Ta tonu la sofitu. Mon mau iova. E le ise anganga. E le ise I. Mea le nai ta tonu lato I. That's why they keep the law. Lano I lea. E o. Ai ki le saula ye. Ai ona o ele we kalia Yesu mar faorkanga. Le la ki ola I. Tulafono le anganga. O le fesili, o le hala kula fonga la vaanga lea. Mo tua tole ro mai varu le feme fana o le tua ta ia le nganga o le tua. So la vaanga la ia, le ka ia le nganga o le ku le ka ia kula fongo. Mo tua tula fono ta ia le vaanga lea. Ta lia lo o Yesu, ka ilo o le nganga le ko ka ia tula fono. Amen. Le ala wa I o tangata len ta Yesu ave mfari faola. E le tua ta ia la o tula fono ta ia le nganga o le tua. Fa mai no tala Roma tu spa ye a o le fu o le nganga o le alofa o le oli o le file mule o no sa o le mata alofa o le anga le o le fama oni o le anga maluma le nga malenga yoa fa mai le tala le fai e le fa tu la fonoina me fa pena no law. How can you murder somebody if you walk in love? Fa vena vas yo tia tangata pa fa lete savali le alofa. So now there's no law here. Here, ola lave keep the law. A oti lai e fa masino le tulafono. Me na fa mai a kasi ke breaking ke mo se oli. You see the precious new covenant? Le ala wo ye fa mai le ai se tulafono me fa pena. Sa va le nganga ko ke lo akama eva. Sa va vali le se tulafono. No law. Peife o pati ranga ngai innocent no law. Fa mai la o ila e fili la I. Po fer me kalu ai pe kalu se oli pe kalu le langi o I e fili ngat kitis your old man. Tamai. Fa no tala le Paulo. Roma ron tau pe valu foi pe ono foi mai.
Ne no fai to ne o ia fili po fen me kalu langi pe kalu se ori fa mal tala dus pa ia. Awa o le loto i le tino. Amen. Fa mai o le loto i le tino o le oti lea. A o le loto i le nganga o le ola lea ma le manuia. Fili la le tangata lea po o fele me muli ai. Pe te alu e wha manatu le tulafono. Pe te alu e te ola i le wha tua. Ta wa mi tonuina o ia Keriso. O le wha makalanga e paulo o le tulafono. Alu lai whai kaule Roma mai le amakanga whi. Pe saoro wha makalanga. Ia whaftai. Buko mana malama le wha makalanga e paulo le kusir tulafono. Na wha matala la e paulo. E le mawhainga e kausir tulafono. La tu Yesu nungo le vai. Nungo le vai edi. Ala ye le fafine. Famel fafine lea. Or finge sama alia. Merkala finge ya Yesu. Yesu. Ma koe ka pai na le maunga la. Au koe o Yerusalema. O le alme na kalangoi ka poinga. Kalangoi sa baki. Na kalangoi e pau ka pai. O ka pai ke mi lea. O ka pai ke mi o Yerusalema mi rain man. Ka pai sunako, ka pai sa baki. Afa matala Yesu. E o mali taimi. Amen. The time will come. Ko kere ko ka pai le maunga la. Ko kere ko ka pai ai o Yerusalema. Ai ka pai mai langanga. Puto se kaimia. Pesa baki ka pai. From the Spirit. Winga ngakala Yesu e o mali taimi. Ko kere ko ka pai o kere ko kuri Yerusalema ka pai man malu. Dia nga ye ko ngofo ko kuse Ezekiel wa leva ngale ko ye ko ko man malu. E ala nga ile ko ila ngale wesa ko ngi aka ko wo ele fingo fo ile ko ngi. Dia nga ye ma imau markelo farsaki kele ma me ka fau. Ele ngofo ile ko fa ko a ye ile ko pe ai alu ko. Fa ko a ko yo ole ko man malu isala eru wo savali Yesu ko. Bal ku se Ezekiel wo leva nga wesa ile ko. E ela foi lang saule ko kong ilang ale we esusu mai la tali i mala fa fine ole tua. Dia nga wala nga saule tu kong wi aka ko wo fo ya ele ai se ko kong i. Lang fo yo hang me fa i. Ya. Lai ho me o lang fa ngau. Muri lang fa ngau, kai lang fa ngau. Fa na ole tua ta i ele nga ole tua. Amen. E te fiula tu sil tulafono. A umalanga fa ko si lo mai valu. Fai kau markusi alo mai lima. O au fesili uma ia ngai kau fesili menge ke au. Lai kali umai Paulo le kusi iwa. Longa winga la wa fa au le akua. Fa merkala Paulo au ngai ko fa pe nga. La ngai pulu le ale akua. Fa mai le fa su koru. Fa mai le akua ke alofa ya Jakob. Au ke ingo ya Esau. Hey mas se ya Esau ma faia. Do you know nga kausi uma Esau polo inga longa ma. Fai uma Esau me fai kronka ma fai man me ai re fa mang ye le akua o fa au le akua pul le ale akua me ara ngai le make sense ma fo lesi e make sense pa uma ka la uma na le va le ko aka o le ala fo markala ai fo ale akua o ke alo foi le o ke alo fai au ke muki vale le ke muki vale ko fai le akua fa mai fai le akua ya Mose o nga fai falau o kango fa ma alo roko inga ye lo la langi lo ngo fa ma ai le akua pu le ale akua la nga o me fai me nga fa merkala pu ku singa iva fa mai fa fenga fa ya ku le o me ile fai pu me ai sa o fa fa pe dan no ka fa ma alo roko pu le ale akua amen le fa mertala du os kamala o Esau. Ola kau si mele le uma, ai le fin ele akua. Na fa mele tu, ke alofa ya Jakob, au ke ingo ya Esau. O punga le akua fai, ke alofa ya Jakob, au ke ingo ya Esau. Hei mas meses kamo Esau fai, ai ingo ele akua. Esa, pula le akua kaka ingo ye. Me fo le na la kuela kama fo le skama, siru makua fo le so. O la fo, o le fa mama. Keep everything so fa longa ma dad. Le ai mas me o polo inga o kango break. Kau si uma me uma.
Aolo wa kali ina langa leiloa. Ai se weka fa ofu. Ole nei. Thup sumale ono. Ele mai le ua manao. Amen. Ele mai le tausini o. Ai mai le atua o le alofa mai. Po le a lava le mangao e sau i o. Po le a foi le finga o e sau. Ai onga o le atua na manao ia Iakopo. Do you see the point? O le mea na nganga vavai ai le whenga kwai mar whenga fau. A wā ua wha lava na alofa mai le atua i le lalorangi. Inga ia ola kālai. Amen. Ai wha whiala ngai whawhingi o le ngai kengi o le whenga kwai. Right? Leo kang whapengi, ai ala ngai kengi ngō le whenga kwai mangai kangaka le whenga kwai. Nga fili o ele atua. Where is the verse? Tala Peteru. Whamatala Peteru tutonu ole. Mua Peteru e lua. Whai upoiva. Whai mai. A outou. O tupu langa ua fili outou. O tupu mo si taulanga. O le nuu pa ia. Ma le nuu na whaatau wina mai. Ina ia outou tau atu. Ona le lei. Na ia wala au ia te outou nai le pouliuli. E o lava i le malama. E matua o foai. O lea langa fili ele akua oi le whenga inga fau. E vavae mai oi le whenga inga kuai. Ia e koe anu fo ila e koe kausi me o le whenga inga kuai o lewa muanga fili oi le akua. So lea la ua tango lea tua o lona alofa la. Ngai a fili ngai a generation ngai. His love. Kako kele imanga nga o iai. Penga kako. His love. Ei fo lang fili o Iakopo. Ma fili e Iakopo ai no ia Esau. Ei fo fili o Israel. Ma fili o Israel va e mo ka kai o va pe wa mi como Iakopo. No. He make his own choice. Boy fi o ia. Ela fili ko fi o ia. O ia ki o ia. You guys see the point? Foi melhor eu estar lá Jesus. Foi melhor estar lá em Jesus. Amen. Ele luka fa foi upas fumaleiva. Na fetala Yesu yu puia foi mai. Ina wasau Yesu wa tono falsa foi mele tono sunako me Yesu. No usau e ta la ile tau sanga e fina ngalo malie mai ai le atua. O le tau sanga na fina ngalo i le atua. Kei mi ngai asau e ta la ile ta la le fina te me fina ngalo i le atua. Fai mai la i o tala Paulo luoko ni tofo mai. A wa ua fa pe mai o ia o le tau sanga e tali ai no o fa alongo ai a te oe o le aso foi e fa ola ina ai no o fe so ani ai ia te oe fa auta o le nei le tau sanga e tali le leia mai ai fa auta o le nei le aso e fa ola ina ai. Now is the time to born again. E ke fa ola ina ai. Ke mi ngai. Le ala vala la unga aku le oi o le kule nganga le meka inga lenga piko i. A o ngei lava ka mo fai se kausi i. Ha o ka ngaka ko kausi sa paki fai sa ngingol fenga kwai. A la fa mai Yesu sa va vali le nganga le sko me mo yo. Ko ke o i se oli. Nanga ele o ma fai nga ako ko singor kula fongo. Ai o mai i. Le ala ka mo fai Paulo ka mo fai mga kau mawhai e ku leika ngaka i o i le whaola kanga ia ke riso. Sawa vali le nganga ai le o le tino. Kau sir ku la fongo i le tino. Kau mawhai e on time le sapaki. Kau mawhai e awar whai simi ai awar whai ngā luenga. Wha malolo ko i e sulka ngaka sapaki e mera vanga ngā. Wha malolo le i ngaka le sapaki. Wha Yesu e o merke mingi la ngā lue le akua e le o malolo. Nā kou malolo la ngā lue le akua. Mai aso e fitu na whai ele atua. O aso uma e ono. O le tae au mana fiafi na so mua. Tae au mana fiafi na so lua. Tae au a fiafi aso e tolu. E o mai le aso fitu. Ele aiso na tae au. Ele aiso na fiafi. It's not a day. It means eternal life. O le mea le nana la ina whai. Rest. Le na whai mai tala Yesu. Come to me. You will find rest for your soul. Eternal life. Mai Yesu or whenga inga neu te watua ia te utou. Ole, sa pati whenga inga tuai. Whamatala lea tua e whai mawha manatu ia te ia. To remember him.
E sau Yesu fo mai o le ipula nei o le whenga fau. Taimi uma tau te ai ma whainu ai. Whai lea ma wha mana tunga ia te au. Change the covenant. You no longer keep a day to remember God. You walk with God every day. Pe yang savali o akama eva ya so uma sau le kua savali fa kasi. Me ngala mana o ile whenga fau. Savali ma le atua fo mai la ia. O whanau a le atua. E ka ia e le anganga o le atua. Mea fo ila nga. O ka ngaka ile tino. O lae kausi le sapati. O tangata ile anganga. O lae oea. Ka puai mai le anganga. O ke saula au o ka puai ile anganga. Ia so umok sau ka puai. Pe aso ko angai po le halava le aso. O lau ka puai mai le anganga. O aso umai ko kusa umai a ke au. E ala nga esere le kaimia ke oi. O ngo oi, ka hua ia ke oi. Nenga fsida Yesu, o sapaki mor kaka mor sapaki. You determine. He ora le kaimingei. He nga ukalango ai. Pe kaso le, wa avea o ongangei. Ma mea wa confuse ari kingo ke riso. Ke le voi kaka wa message me kia, o whainga kala. Le anga ese I kuala vai e ka kou. O le kalango le vaanga leo, lai o le si kuala vai. Ale kalango le vaanga I le murmuleanga ngalai o. You have to, vaanga le iri kule, you have to humble yourself for you to go there. A ori kule, you have to be ignorant for you to come to this side. Ona wa umana whai e Yesu ki pele tulafono mo e. Ai savali la ileanga. Kevin ke kausi tulafono. No. Longo winga la ngai kangala upelo. No. Okay, lo lelo, lo kola la pelo ke le pelo ai. Ta fenga pelo, na ke lo fai akua. Hai que rosa vale male ko so, e automatic la, spontaneous la, it picolea, led by the Spirit. How e? Me la le ko fai akua, ya ko va vai me kia. Kevin keep, au ko keeping sa paki. Yeah. Ho foi me ainga ko ke ai. Aua, le ono malo le tua, le whenga tuai. Ele ese malo le tua. No kingdom. O le whenga inga fau. Whakaho, mani mea ka o le malo. Mea nan whakatala Yesu, o le malo le tua. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God. Amen. O le malo la le tua. E le o mea ai mawainu. A o le hami o tonu file mumalo li oli le nganga pa ia. Lea lai kau mawhai o ila. O le malo le tua. Lai le nganga lai ori oli fia le nganga pa ia. A o ira. O lai ka mo fai kausi a me ia. Ma quite confused ia le kingo ke riso. Ongo le fa manga ma le fai kau or kusia loma. La wa umanga fa makala mai le gospel. Ela no tano fa pia. Ma ko ai kumula o messenger. Ile ko akele o ka message mai kia. Kevin. O oyo sa kangi. Message mas ka ngame o sa kangi la ngakele kausi le sapaki. Ele ska ngaka sa ke fo mai Kevin. Ko ke lo le upu Sunday o le upu mai ngamafu mai le ko le la. Fa ko okay, what about the word church? Ko ke lo le upu ekalesia, ele o se upu pa ia. O le upu mai le fa pau fa nga Yesu. Mai Alexander. Tangata na wina. Ia mo ila ko le foi mai o mea nga o mea fa pau Sunday o le aso le la o a me umale ngai. When are we going to stop? Fa ia ko la Christmas ile sia so nga o makuri se winga ngai o lo fale foi mai o mea nga mai ki Apollo fa manga ko ki fa ko when are we going to stop? Why don't we use the opportunity to preach Christ? A wo la langi e celebrate la ko fo ngor kamalo ai. Santa Claus. Okay, go celebrate Jesus. Why don't we use the opportunity? Rather than argue, being stupid and being dumb. O lea lai kupu kongi. Lea e whawa lea ele foi. Ele foi. Er ki Apollo le kalesia. Wā luar ngai ko langa ko. E oki aris ka ngako fi ngau lang sapaki. E umma walu fa se ka ngaka sapaki. Mafaliu fa me o ka ika e Ele la wa kula uku o le le siku vai. A uma kulangi au ka ko finga wai. E wa uma nga vai le kula ko ai.
kako mafkanga, kako wo umre kure o le anganga ka ele anganga. O ai o le fili o le tino tausi tulafongo. Ia, ai se me ke alu Yesu e ile. Faila ia sao, nanga wo umanga fai Yesu me mo mako. Engkal ngoi Paulo. Amen. Hallelujah. Se po kau quiet me kako wa. Amen. Se ko au le late. Ia le tua. But you guys see now the salvation? Ai fai kaua ke no fai sa ala kala. Ai fai kaua ku singa Paulo. Leng fo merkala Paulo fo mai ana mua. Ai le ia le tulafono. Sa o wola. Ai no ho o mer tulafono. O wati. Engo wa ku ala kai ka mekia ngai. Ai le ilo ai pati skula fongo. La nga ola pati. O le kaimia ngai loa ai ai. E so ilea. Le mea ka o le pepelo ma le pelo. La lo wa break le loa. Ona wa maua ele anga sala le tonga fiti. O le a fefe. Lot of trick. O le ala e fase. O le fo ila wa unga ika ngaka koe heo. Kausi merkula fongo. But this is my first time. Wakakala ngoa kwa ye kali kwa nga fisiti. Wo umanga fire fenga nga fo Yesu mo oi. Awe ke fa ale nga inga koko. Awa wa fa pia lava na lo fa mai ole tua wo ye filfili ele kupulanga. Ina ye ele fano. He ole ola fa va. Wo umalanga fa Yesu. Amen. Ai le tu wala Yesu la langine. E lan fa tonunga. Like, go and tell the world about me. Go tell the world about me. Tell him about the gospel in a fight. I already paid the law. That's the gospel. Ora kala leila nga. Ke alo e kau ka ngaka. Wa umanga fai Yesu fa kanga mo oi wa umanga kongi la wang sala. Ai kalia la Yesu, la vela oi o. O gisi kusi uma Paulo, me ngai foi merkala Paulo le kusi loma se furma lua, le aka ko ir kusi loma. Foi mai, au ai ko ke winga fa kasi malalangi. Ai fa fo winga ko ma fo va. Amen. Sui le me ko ke ma fo fa le nganga. Au ko ma fo fa kingo. Ai ma fo fa le nganga. A fa le ke i le ke ma fo fa kingo. Ko just lo ma fo fa o kanga fa le li mo oi. Amen. Or kula fongo fo mai na ko kongo lo loko ke ilo awe se. Fa maulalo, ngai ke ilo la ka inga mai o kongo. Amen. Hala ko kongo ya te ole tulafono. Pe no sava vali ole tua ma tama evale amtanga kango akule ko i ka au akamula o fa kasi. Karkarangoa. Amen. La fono fa penale tur ke mingai, sau sava vali fa pengi ma Kevin. Lord, ele kula fongo le ka break say shut up. Si savali numa. Walk with me. No no me kai oi. Ora tulafono, ora tai tama, ora tangata na te tausia ole pe se sina ia va ai oi. A o tamai titi mai le fa ka inga va kwa ngai. Lai te o olo watali, au te pelo, au te ngoi o lai te tai tama le tulafono. Right? Na te ta o ele tulafono tai ai, se ia o na ia maua keriso. A ia maua la keriso, na te le toi mana o mia tai tama, o la ola na ia ile nganga. Tai la ia ile nganga. Amen. Se vai la ke le o confusion le ngi ka ko ekalesia. Le ke le o kula fongo le ele mamla mar ko kere. Ora ko kele ia la vala le mamla mai. Now you understand. Ola la ia le nganga, foi mai la ia o le mafau i le tino heoti, mafau i le nganga heola. So choose now. Fea like if keep the law or live in the spirit. Si mai lunga lo lima perfect mo keep le law. I say keep the law. Le. Ai ala pe mga oi. Firme pera. New covenant or old covenant? See? That's why the Bible says the new covenant is better than the old covenant. Oh ya ko fia ko si ele ma singa pasi e o ya mo se nga mai kula fongo ele ia ni menga mga oi. E o ar ka yor kula fongo ele ia. Fa fia langa e ia. Jesus mai. Sau ile nganga.
talia Yesu, humble yourself, accept Jesus as Lord and Savior. Ona totongi la ia Yesu au sala tulafono, ai whaolaina oe lo na nganga. Fo mai la ia, e kere i whiri ai, o le alofa o le akua. Ai fo mai ia i tala paulo, e le o se meanga e manga oi penga e kausingi o ai o lona alofa tu noa. That's why it's called alofa tu noa. E tu tasi e le i whaiasau mea iai. Walk in the Spirit. O whanau o le atua, ta ia le nganga o le atua, e le koe ka ia tulafono. Mo i la tau o lo whapea fo ona mai mua mai. O umana whai e Yesu, te tongi le tau o le tulafono. Fa mai tātou te savali ai le nganga. Fa mai tātou a o le i ai se tulafono. E ui ana nga sala ile i tau salaina. Ona fo ile i ai se tulafono. Ai wo o mai le tulafono, le ala o kako salai. Awa ia lavea i ai tātou. Pe ona lavea i o Paulo. E le tulafono i le nganga. Pe ngā funga lavea inga o Yesu. Amen. Ia tu atu lau tangata i le lii, te mana o te whaia le nei te talo. O te talo mo i la tau lo whapeona mafuta mai online. A whai o le te mafuta mai mai mua mai. A whai wa tala noa le atua ia te oi te fieta lia le whea ngainga na mai e le atua. Whea ngainga ia ke riso. Fia whaia le talo le whaotanga mo i te talia Yesu. Fumari tau sia Roma, a wauanga sala uma, mo wale o le mamalu i le atua. Ta leimo so kako ngo i le akua o waanga sala. Famai talitoni o tātou loto, tautino o tātou ngutu o mai le ola. So, te manao ia te oe te whata i tai mai upo te talo nei la o whaia te talo le wha o le tanga mo oe. Te talia Yesu e vea mali im wha aola e whanau i lo wanganga e te savali ai wha aleanganga. Spiritual walk e a matalau savalinga wha aleanganga i lo whanau mua. E rese mea ka urki ero savali ai li whangau. Te tauna e whanau mua. Talia Yesu e vea mali im wha aola. Whata i tai mai upo te talo nei. Le tuolo mātou tama. O au o le tangata anga sala. Ua o woti le tulafono. Le tulafono i lo tino. Le tulafono i lo mafaufau. Ua o woti ai. I la Paulo. O aina te lavea i mai a te au. Ai o te whaafetai le tulafono le ola. I le anganga ia Yesu Keriso. Le tulafono ua tuu sa o loto mai ia u mai le tulafono o le oti. O te talia inai o Yesu Keriso. E whai mo wali mo whaola. O te taritonu i lo loto. Tautino i lo ngutu. Wa e whaatu ina mai Yesu Keriso na ye woti. Wa o talitonu wa o wola. E ala i le mana o lo wanganga pa ia. Ono Yesu. Amene ma amene. Le tuola mātou tamau te whawhetai i lau upu. Wha malama wha sa o loto. I lau whanau, i mātou umolo tau mawhai e langona, tala noa ma i o mātou i loa lau upu whaafetaita mai lau whisosoa ni mai, o loo e wha manatu mai a te i mātou, i ni mawhai o nā o a o tamau mātou tangata, auana i tau teva, ono le tele o a o onga, ia ma tūlanga o loo i eita mai, le whaase se fo i o le li o le lalolangi tama, ai mātou te whaafetai i lau upu, o leo wa whai ma tai o mātou tangata lau wanganga, whapeona tai i mātou i le mea moni uma i a Yesu Keriso mātou te whaafo i atu lau vi inga lo mātou atua e tu ma watu lau vi inga i mea uma ono le suwafa whaapelpele o Yesu Keriso o mātou wole mawala au tuwai nei. Amene ma. Amene. Hallelujah. Tūlai mai pēr.